روز بخیر دوستان عزیز، امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. ما شکرانه خدا سازیم خوبیم و تشکر زیاد به همت که در کامنتار گپای خوب منویسید، با ما هستید، ما رو دستگیری میکنید و ایجا باشه چه خیلی که دیدید ما این همین لباسی را اوچم یک ماه زیاد شد دادگیشه. حاضر همین را میخواهم که بدوزم و با شما یک جایه خیلی که دیده استاده همو ماتریالی که اوچم دادگی بود اما حاضر همینجا پارا میکنم شو میدوزم کم کم شما دم نشان دادم میگیرم بسیار نیو کم کم نشان دادم میگیرم. ما اینمی باری همی را دیده است، اینم برش درازش نیو برش ما با همی برش هم خیلی قد میکنم، اینم خیلی قد میکنم. چرا میگیرم کرتر میگیرم نکیم ایقاق تنگ ترک بگیم من خیلی میگیرم شد ای برش با ایقاق میبرویم ما خیلی نه خیلی قد کده نمیگیرم. حاضر نشان میتونم برای خودم میدوزم، نمیدونم از چه خیلی بدوزم اما را فکر کردم یا فکر کردم حاضرم به خلاصه این آمدم اینجا باشه قدچه حاضر چین کده میگیرم نمیتریم اینجا قدچه چین میکنم و میگیرم. وقتی که همش پاره کده شدم با نشان میتونم با ویدیو کردن میگیرم کم کمکی. و دوستان عزیز اینجا باشه از من چرا میبرم تاگی دستا میبرم نمیخلی بعد اینای قدم میبرم برای که خیلی پهمی بد نیایم چین یادم بیایه برای مو از اینجا میبرم جای دستا نمی فقط می بعد دست چین میکنم این یک وجب میمونم میبرم خیلی بعد اصونشم همه خیلی کم ترکی درون میزنم میرم امی خیلی با ایجاد فرازالی میچسبونم خیلی میبرم میگیرم شروع کده تیار میکنم بعد با نشان میدم. دوستان عزیز نمی خیلی پیشکشم خیلی کدوم دیلاک بگیم از میدوزم با نشان میدم. اینا دوستای عزیز دختر شدم نمی پیشکش دیلاک بگه آسینکام دروازک خیلی اینم بروکشم دختم اینم خیلی قدش که دراز نه از اونه قد پایان همین خیلی دختر شدم اکه بها بتید پرستوی خیلی یکون جایم بیرون برامدن ده میبشم اکه صدیق برای سر میشه و گودکار چی کده گسیل کده پیشواز گرفتن ده خیلی سازه سب بکک دویده میری میوری ای صدیق اینم خیلی دختم ماتریالی ملایمکه بها بتید اکه. دوستان عزیز چه خیلی که در اینجا دیده است شما من حاضر میخواهم یک سلات کنم ای کپوست نمی переправа در کوره переправа для морков по-корейски перец красный بعد انا خیلی نمک چیکار میکنیم در اول کپوستا مایده کده ریزه میکنیم و دوستان عزیز با ما با در کار است چی ای کارچارم یک بارگی بسنجم با ما با چی در کاره روغن و اکسوس در اول ما نمیخواد مایده کده ریزه میکنیم این کارچار زور دیان چیزای گرفتگی نازیرشت سازه تا یگان ساله ریزه کده شدیم با نشان میتیم. دوستان عزیز انا میخواد ریزه کردم انا که اینمی میاندازم کم پرک آمیخته میکنم شه برای ملایم تر شدنش این نمک زورای انا که یک جویه میکنم کم پرک میغوجم و دست
чхале ки диде даиҷа ними капустай мадин интернета гузарондани рафтум онҷо капуст гирифтум анаме чанд қабут мегуфтум як салати капусти кунем ё ки сабзигӣ дози тиёркаи хушрӯ надорам бароямо гуфтум хад ё капусти мекунем фоидаи калон дора капустан намихел мемонемша аку сабзира тиёрка мегзаронем сабзира дар болои ҳамаи тиёрка мегзаронем ҳамхел када чхале гуфтум мо тиёркаи хали сабзира хушрӯ мегзарондагӣ надорем хали майдатар мекунаша мегзаронем ба ҳар ҳол чхале гуфтум ай болош мегзароне ай болош гузарондум анака як қошиқ чӣ меандозам уксус меандозам бо омехта мекунам мемонамша пурам не қошиқанямқа баса омехта мекунем дӯстони азиз ана ёро реза кардам чеснока қатичи қати гашниш чӣ мекунам ҳозир рӯғана мемонам гарм шавад баъд ёра меандозам переправора меандозам рӯғана меандозам якҷоя мекунем салат тайёр дӯстои азиз салати пакараис ки андохтам переправаша якҷоя мекунам камтарак чӣ хеле ки дида истода на обро вардай чӣ перец майдакадагиш чӣ будай тези бад будай намеандозам барое ки кӯдакон намехӯранд тез меша ами сабаб намеандозам бароямо тоқа амира меандозаму иам шӯрай уна намакам шур тоқакай бароямо намак дига намеандозем намак дар кор нест даиҷа аку анаку чеснока меандозему баъд рӯған гарм шуда рӯғана меандозем чеснока гашнича нағзакак якҷоя мекунем шак инами хел салати мо тайёр шид дӯстони азиз ира дар як гончи мегирам дар холодильник мемонам шав бо тайёри хушрӯ меша ҳатман тайёр кунед пушаймон намешавед ҳамин хелам хеле бамазза инам хеле мехӯре ку хеле бамазза ширинаки хушрӯ омадай ҳатман тайёр кунед дар инҷа видеоро ба поён мерасонам то видеои оянда дар паноҳи худо бошад худо нигаҳдори ҳар яки мо шумо бошад ҳатман ба куртадӯзиву ба чима баҳо бутиед ирӯз ҳеҷ ҷо дайдугӣ нарафтам занаки қобилаки хона шидамам ма корора кадам гуфта майлиш хай дӯстои азиз то видеои